Pozdrav svima ljudi, ja sam Mega Knight i ovo su nove epizodi Minecrafta ili Crafting and Building na telefonu. Samo je da provjerim da imam nešto u ovim furnace-ima. No, ovdje imam 4 dijamanta, sam ja nešto. Dobro. Nešto na epizodi uglavnom će biti uživancija većina. Znači nećemo ništa. Znači mislim da ćemo pokopati. Tako. U epizodi ćemo... Šta mi je sad to ispalo? Mislim da sam vidio u blizini Enderman, tako da ću ja uzeti mač. I da vidim samo. Aha! Kuda je kuda? Sudio si se da pukneš. Sudio si se da pukneš. I umrti za to, haha. Ja ću napraviti jednu metodu gdje pravim most. Ako želite napraviti epizodu gdje cijepam drvo ili kopam. Kopanje će biti 100%, gdje cijepam drvo. Ne znam. Brate, ne mogu da nađem ono najde na pećnicu. Pećnicu nam mogu, ali... Hoću da nađem. Da zaubijem. The fuck? Da mi je pokazao da je Enderman. To je strašno. Koji đavo, šta mi se... Ja ću samo krenuti. Pigi, 2 pigija. Mislim... A what the fuck? Popravit ću to. U sljedećoj epizodi će biti 100% pećina. 100% će biti popravljeno to. Ali za sada neću ništa da igram. Sad kad napravim još da... Čuo sam nešto ovako. Pećina. Prokleti Enderman, da Bog da crko. Wow. Ili rekord ludosti. Šta? Gdje je spavku? Kako se znamo? Šta je? Koji djelo tu? Ja tu nisam pravila. Ti mi smetaš. Kao u pozadini kao i uvijek ču se stariji. Odrasli kako pričaju. I ludit će me ovo ipak. Majko mila. A tamo svinja. Ova epizoda je ono. Čisto ovako uvod malo. Objasnit ću vam malo. Što je ovo? Je li ovo silverfish? Nemoj da me zezaš da je ovo silverfish. Nije to sam blok neki bio. Pišite u komentarima pitanje neka. I gdje je nestala druga svinja? Ja skladim da je bila tamo negdje. A popela se mala. Pametna svinja. Mrzim pametne svinje, onda ih je teško uloviti. Kuda si se ti to pentrala mala? Glupačo, ti misliš da sam je glup, E pa.
Upravo si, ali nisam veći glupa nego što si ti mislila. Pišite u komentare da li želite da snimim cijelo jedno preživljavanje iz početka. Pišite, slobodno. Niko vam ne brani. Svako ima svoju reč na YouTube. Ne, kravice. Konačno neka druga životinja osim svinje. Ja vidi se onaj bug sa Endermanom je prestao. Gdje je rezala kravetina kuđe ovo? Dobro biti ovdje. Dobro je da sam ne znam. Ne vunču, ne treba. Samo nije se treba. Da napraviš krevet više ti vuna ne treba. Ja sam za multiplayera. Dobro, kad ubijem uniju, ja ću imati dovoljno. Ako mi još neko uđe na ovu mapu, a mada ne veru. Mislim da sam isključio multiplayer. Ovdje. Da prođem ovdje. Već sasvim najlakši način za proći, ali sad se zanima da li je ta ovca jedna glupa pobjegla. Ona to ispunila? Nisi. Bila si da ćeš me ili da si pametnija. Pa nisi. Idem, uzet ću ovu trsku. Uzet ću ovu trsku da zasadim kod sebe. Evo kao što vidim. Ali se meni to čini li ćeš još malo mrak? Još malo će mrak. A vidim. Ti si mi tamo usput. Da te ubijem. Tako. Zatvori sebi Da. Tamo da posadim. Dobro. Sad. Mislim, snimanje traje 8 minuta. Ne znam koliko klip traje. Hvala mi nestane tu. Dobro, evo spavat ću i dobro. Ali mrzim reklame. Dobro, i to će biti to od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!